aba gusiba minto mwens pia simwabeta onya kolenkaga iga bose kukalimache ngumbu oyo no kiondo nko barega naende asendizi tv esokoro yane esokoro enkoro mugusio mungaini ukarungira sakawa na banete ngaka asibuke tembe ngamandegera mange na me bono ko bareta mwana mayenga ki amandegera ali abanetu na sakawa achirenka bono to abarete rege station keno ke kurunga ndizi tv obwansu bwombogusi astoti kubalete rebe pindi ebinyi amangana mayabna wateka chinse chospi imeyagusi na isiko yagusi nensengi mabuna yabeta bono ngo barega naende kira Jumatano yani Wednesday chinsa ibere nenusu yani sambile na nusu kwa wale wamesoma asomorobeli bwa Okiondo show yani toche torosie bipindi torosie story cheito muna twakamenyire muna twakasambire bituma muna twakasambire twakaranga kibando twakaranga obosi twarosie bitungurumu tosomani toseke naenda tunyora chiseme naenda kubatenga once again karibu Ndizi TV na Okiondo show Ndizi TV obwansu bwomogusi lakini mama to obwansu aye amajingi obujingiriri obwansu bwomogusi Ndizi TV obwansu bwomogusi Okiondo show kila Jumatano saa 2:30 tupatane pale yani